na nteto ingi na ndia siasa ba Jubilee kuma rutere rwa Kirimara ya umutho ni bachiaraniritie na siasa cia Azimio cia kwendekithia michemanio mwanya kiama baba baugite bate kugwata mbaru Jeremiah Kioni na kukinya bate ikinya michemanio ire kwirirwa ni araboretie Azimio bate korirwe baikia michemanio yao ntere ubakiuga na ndikinya ni bathamirite kiri Kenya Kwanza. Martin Mugambi na gutwa nteto ijikinya bamwe batongoria ba kiama kia Jubilee na bamwe baringicia cha bara barombaga kura na kiama gikundenia kaunti ya Meru, Tharaka Nithi na nkinya kaunti ya Embu. Bariuga batiri amwe na maandamano na nkinya mechemaniere kuruthwa guntu na guntu irwangirwa Azimio. Tutugo support Secretary General Honorable Jeremiah Kioni gutwira kwa Azimio kuthi kurutha maandamano. Antu betu barenda development na antu baraba kuthi kuga batiko recognize thirikari ya Dr. William Samoei Ruto bena His Excellency Rigathi Gachagua au hiyo ni ndoto ya mchana. Nilenda kuga maundu maandamano tuwe tutiese Mount Kenya East. Na nilenda kuria our Secretary General Jeremiah Kioni nuriko a consult especially tuwe twarugamaga na Jubilee ta MCS thini wa Embu East kwambiriria Embu, Tharaka Nithi nginya Meru. Mantu jaja tutikujenda tutikugota mbaru turienda kikuigwa thirikari nejite gwetu iria tuthurite na iria twaerekanya na twaheshima ituritire ngugi na antu bonthe bethiro bakiomba kuji mundu ki maisha ria bena peace na bena mwerekera jo kurita ngugi. Gikaroni nande kibande tokere mukawo mwagichigo mbunge kia Mara bariuga batire mibango nieno ya maandamano na imibango era ya ruthitwe Jeremiah Kioni urarare mwandiki munene wa kiama gikundenia nthiguru ya Kenya atari na rutha rwao na nkinya bongo batakomenya. Tuwe thini wa Mount Kenya East tutie nake na tutira support maandamano na tutirenda kumegwa na twauga twafinga kuma Rupinga nginya Tonyeri na reke otu incitement ya maandamano na onto ito support ya agenda ya president na his deputy Rigathi Gachagua heku unite the country towards development. Bakiongera baugite Raila Odinga kabateri gwitigiria mpumi cha kithurano kia mwaka wa 2022 na thina mbere guchochero thina mbere ndenia nthiguru ya Kenya na kuthiria maandamano bakimwiraga atikagerie kureta maandamano Kirimara. Turi candidate ba Jubilee itokunga mukono thirikari rerio in totality tukiugaga thaino tikagita kama maandamano. Thaino tikagita gakwa kuriunga na rarizi na counties Tuge ne tukuga tu sorry muno no ntwako tu kiamani kitai na set programs na project ja mama lungamite baba bari bamwe batongoria bakiama kia Jubilee magana kuma Kirimani ya Kirimara baugite babatie rwangini rwa Azimio kaire na baumire kuma kura ikoringwa na kwogutha ino baikithirikari. Tuliuga tukuwata thirikari ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua mukono. So katukuga atiri mauntu mazi mio ni twaumire uko tulitoka kitambo. So sisi tunaenda mbele. So 2027 tukebanga twakinya nao. Muthia baugite bo batathungira Jubilee ni kwenda ende kaba inyagirwa na kurachimithwa gugitwikikanaga baingi bao bakagwata nthinje na biashara ciao kuingwa. Tubaria batikathinga ta mauntu makiama bakengwa kiama katukwenda kumwira thubutu yo maneno ontu kintu kia mbere igitega twarungamaga tani ndari mbere ndari member wa UNDA ndeja ndekiro siasa nda intimidatwa nikatishwa ndero biashara yako ikaingwa na mwangano kamera Jubilee saa jaribu hiyo maneno tunasema tumekataa katakata. Kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.